الزوج ساكين دعنا تاع شتنا السيمانة عايز زمان ديك سيقارة موحد وقاسي تبدا خدم لا جيتار اكوال داج ستوندار. علي سي بارتي. لا انا في التور كان توالام سي فاسيل داكي كان سي نضو داكين داكينا داوارم ادفر بيان دوك نو دي ماشي تشاكين. هذا شو تلا نوطا كينا ما بعرف دوزيام كاز سانكيام في دوزيام كاز. Pareil kaki. Allez, encore une fois. نسوي با تقلب تتخمع شويه رابيده. فوالا تروزين في الدوزيام كاس. الجيتار خير ولدي ما تجدع شويه رابيد. دونك كي عايز دعوة ضعف كل دوزيام كوبلي نستوي سويت.
ماذا الريشه باسكو شاك فوا قارمي يدخل الكره في الريشه نعاوني الريشه سي فريمون با ايفيدون دونك سي جوست افيك لي زونطرينمون تسيي ما تتبع مليح الريتم لاستيوس ني قجا تخدم قجالنا كيف ما قجالنا في القاعه يتبع الريتم 1 2 3 4 دونك tout le temps donc le fait تبوجي ما قجالنا يتبع الريتم il va essayer d'empêcher يفتسنون باش كندير عليه الميزان au départ c'est pas facile à chaque fois قجالنا des fois des تبوجي des fois تبوجي des fois des تروح dans tous les sens mais c'est un entraînement c'est une astuce que vous pouvez utiliser باش كتغلي مري الميزان. Voilà, donc Walid a préparé un riche moi donc محمد قاسين حمدنا لينا محوامة هذا خرج ما يخدم هكاك محمد قاسين حمدنا لينا محوامة في المكان voilà donc quand tu sais que tu joues ça 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tout le temps. remarquez Ftoussaki il est complètement déconnecté à Fagindaki. Donc Ftoussaki il يخدم كان يتبع كان لا rythme tout le temps tout le temps tout le temps. Après Wagina il يخدم la mélodie. Donc il est complètement déconnecté. Donc voilà, si ça تخدم Makagi au départ c'est pas évident mais ça va venir, tu vois dire. Voilà, les Guinéens, bon je m'arrête, tu vas encore une fois, la dernière fois, deuxième différentes notes. Après c'est fini. Vous avez tout ce qu'il faut باش maîtriser ça à la prochaine fois. N'hésitez pas de commenter et de partager la vidéo sur Facebook, sur Instagram, pour permettre aux autres personnes d'apprendre. Surtout en ce moment de confinement, c'est une bonne chose à faire. À la prochaine.